Bez obzira što je uspešno objasnio atomske spektre i našao svoju potvrdu u Frank-Herzovom ogledu, Bohrov model atoma je i dalje bio u sukobu sa klasičnom fizikom, konkretno Maxwellovim zakonima elektrodinamike. Naelektrisana čestica se ne može kretati ubrzano bez gubitka energije. Drugim rečima, elektron ne može obilaziti oko jezgra, a da ne izgubi energiju i ne padne na jezgro. Dakle, i elektrodinamika i Bohrov model atoma daju rezultate, ali jedno drugo isključuju. I to je tako trajalo od 1913. godine sve do 1924. godine, kada se mladi doktorant na Sorboni, Louis de Broglie, zapitao da li se Einsteinov talasno-čestični dualizam svetlosti može primeniti i unazad. Odnosno, da li neka čestica, na primjer elektron, može da se posmatra kao talas. U tom slučaju, oko jezgra ne bi obilazila čestica, već talas, koji bi u opštem slučaju za neku proizvoljnu putanju interferirao sam sa sobom, uglavnom destruktivnom interferencijom, te bi samog sebe poništio. Ali to bi značilo da mora da postoje i putanje po kojima bi talas nakon jednog obilaska oko jezgra stupio u konstruktivnu interferenciju sam sa sobom i na taj način formirao stojeći talas oko jezgra na tačno određenoj udaljenosti. Ali na kojoj udaljenosti? Pa to je veoma lako proračunati. Da bi se formirao stojeći talas, ceo put koji talas pređe mora biti jednak celobrojnom umnošku talasnih dužina. Tako bi sledeći obilazak oko jezgra počeo u istoj tački i sa istom početnom fazom kao i prethodni. Matematički bi to izgledalo ovako. Kompletna lekcija zajedno sa ostalim lekcijama iz ove oblasti je dostupna na sajtu fizičar.com u vidu online kursa.